Jotonan khulumka te aisa hai na hai Sarik Kaham ang Prantus Deborma Bangalore Tiprasa group ni vice president junto borok puti rohamang mang lengsu kai maso mia ko masa sama mak tangta na tilite hai na hai rai masa sinta ko Dinesh Deborma Hininai Dolai district ni langma chokha Bangalore Yalangka area wa ina tabuk sung phaileja ka sung tangmani beba 45 km chalo almost 3 kilometer aregon tingwa bike chalo ba phaileka bagato yang group ni व्यक्ति में मादोनी त्रिपुरा तो yang China त्रिपुरा तो ये ताकू मुंगमाले बखेरा समान सजेंद्र देवा ने कैमरा बिजी तो अब लोग कैसे खा दुमन पकले छी नि बरर बेंगलोर फायो त न कामै खेन बाको नगा चालगा नगा चायासु या गाइने किसे मिसे चालो गई त मजा मानी आसराई एकला फाइ फाइ ने ठिका तिनी हाने हाय आता दिनेश थिगुका दिनेश देवबर्मा तामु खासिने तै सावन मदद क पुरिका खा दुबैया सुजत न borok utima kam rohman mas kaise kaya ko so hina tai pun asuk soma sukhrai man sinai grupo tangnai rok sabung jo so borok utima kata sumuji taman kiri so Bangalore hataya aba tamani ba hayang ka borok ibu je khnaman motekla muzakkuro ba imam karoi thuin khnao tao da saimya buja tamo imu ka police babon chau smada bongmai ba tini haran ko khman so unfortunately so tini hormal ya because Tripura ne police station ni mail pani leri thanga એટલે yang la after 5 o'clock postmortem khaiya so tini hormalia even last announcement so khana bin mang tilor sinai khana juru mang kotira ngla mang tibini soni chi sogori Tripura wa ini suntai phale ta sunta kono ko police station stangko so police station hunumaya police station ka mission khaiya police formality to paikha Paimang pora postmortem khaini ya khana hospital ka je pungai pai nai postmortem khai ti chung bin mang ko tilo ro nai isung no tin bai abya ana ai ma sau ti prasarak japan tongbai ri chakapan tongnar desu kapan khai di sikun kotor kaham haimya desu pan tongli bat bijin sagno ni setting kis nai tonglai di ekla hum jo amin tuman bo chalelia kirman ko kaisong ja sin ba ko ti prasarak je jeo tong janse ti janai tonglai di jotonu na hambai kulumka